khir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sang sang ber ka han bok chewani ole Davida le Duhsaka te chungchang thu thar ber kan hrele ta a anni pani chungchang a hian zoram mi puite po kan ril ru an ani kha engpo chuni se Davida le Duhsaka te le an chung kwa te tan po thulom om takani ka be sei pui tlata tin judgment chungchang am phurtu court lampo in he kan zoram tan hian digna an ngai sana fair taka an chungchang thu an rel ngei kan be sei pui tlat bokani chuti rual chuan mi puilam poina kan hriat ta na ka du chu kan du danang zong zong ro rel na kha a thleng kher lo theiani ti hi hriaila ka duwa kan du ber chu ro rel na dik justice for Davida and Duhsaka ti hi a thlen ngei theina turin chu kan du tu sam ber ni sila katiani hemi chungchanga hian thilom om tak mai chu justice for Davida and Duhsaka movement te hianin kongeng kima an thei patopin chanan la anni pani chungchanga hianin ro rel na dik tak a thlen theina turin voin ni thlengin ma an la ni ti hi hriata engkim ralte colony channel chuan zana chi bai kan buk tak meu mewa ro rel na dik tak chuang tu te hi kan chuang let ve ni ti kha kan soitel le ram do ni ole tuna chuanin FB special report group a sangte changte laldin sangi po sa hi kan share lokonge tunai longai thlang lang kan Davida and Duhsaka airfield in Soisaklum liam case chu Bongkon police station case number 433/24 nga zialuni in akal chhowe zela accused thil ti dik lorin lel mi som lai ti chu BNS section 105 culpable homicide not amounting to murder read with 3(5) criminal act done by several persons in furtherance of the common intention of all. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Le 127(2) wrongful confinement a charge sheet simsakin session case number 36/2025 a zialuni in naktip mai ni ko April sangni somni panga hian court hearing hmasaber chu nei ani don ta he case a hian tur tu tele thil sual ti tu pu ten fair justice an mu theina turin court lam ho tu te ukil in nam noi tele police le public prosecutors lamten dikle chak taka he case an chin fel theina turin Mizoram mi puite thinlung taka mani omna theu lo tong trai turin justice for Davida and Duhsaka movement chuan kan ngen tak meu sewani aron tiani ole khati zong kha athu kan share thei chu anita a kan hriat angin sap tong kha tam hle maya tin BNS section sanga Davida soisa tu teng te hi charsan ni a chuwang chuanin ekrang sang kha atam hle maya keimani level zone atanga kan hriat thiam dan angin kan ron soi fi ve don ange charge sheet an pek dan hi ka hriat thiam ve dana chuanin mi pakhat ai tamin an tum reng wanga in thurwal taka Davida kha an vok ron sual thil an tia wanga hremna ang chi tele diklo taka an khung hranang chi te tin law enforcement ho phalna nilawa an khung hrana wang te khan charge sheet thi an pe ni na langa tin airfield veng je si te hianin Davida kha wak tum thoma se wa thoma sina ititeng an ril ru tak chuan wak lum kha an tum kher karing lowa tha kha an tum karing lowa te po ti la adik thome amaro chuan volum te siani chuwang chuan BNS section 105 hi Bongkon police station te hian an charge tel ni in alang bokani ka thiam danang angin keima level zone atanga ron saifi ve mai kania ka soi diklo po omin karinga chutiang omani chuan khongai takin comment section lama khanin correction miron pe thei ula kalo motang ti kha kan han soi le lok duni khawin soi tu to lal du saka pualin hitianga in ron ti te aro pui manu yan ron chu soi dan te a thiam no ba tong kam te ni e in sha tang ni ti ve mai ya ni a chawang chuan ron thu te kan soi saka ve le tu a Davida pualin khati chu sa khan sem to somtam takin thau khoma gokal tangin tin Davida pualin poster te han tara
chumi pia chuan hei tuna Duhsaka pualin in kulnan ti in le an chungte ai an ni nu fa ho an tu hi pakhat an ompuya pathum an ombe ni chu hela hian he an in kulnan te tianga in ron khon sak le tilin han thau khom sakte ko in ya hian aro pui in ka sia ole apani na tan chuan tu thang diglo the dar chungchanga thlitu lengai thatu zong zong te kan film khurangai hle in ka sia tu thang diglo kan the dar wang hian mishing nun na hial point atur theani ti kha sia ila tin tu thang diglo wang hian in chung ko po ke dar vek theani ti lai kha kan soi ma sedwa chuwang chuan tu dik tak fact and figure kan sia ani ro chuan in kan post phat thi mi puite ta na tha in atangka emema amaro chu affect and figure kha kanjuk cheng che lo ni ero hi chuanin tu post chungchang te po hianin man mo lo taila a thale in kering chu thu ma kan nei lok du ni ole hi hetila e po hian zoram times hian chemin vitti in aron post dai towa kan chelo konge voin april ni ruk pathian ni jingda level khan tui ko tlang tangwal pakhat chu anu damdoi leiturin civil country na pana dor pui veng aizol watch house bula tu ti riat lo mizo trong pai parukten lo ti boyin chemin adula vientuma alowin dan nalama akut mun thuma an vita lo ti boi tu te hian chemle silai an keng ni na soi tui khotlang wme chuan aizol police station a fir an thelu ngala misual te hi arang thiang bera manchuak turin thunei tu te an phutani ran tia ti chuan zoram times sina thuron post kha thu dik tok lo le thu bel chian do lo ani ti kha helai heng kan mule ta ani fb mizo special report group a hian julia sang boin ti hian ron posa in vit thu thang diglo atum thumna na RALTLAN dem na ti in ron posa kan ngai thadon ani house bula in vina thleng anga thuleng chungchanga tui kotlang branch we me chuan information adonga misual rol parukin chema an vi thule heng mi te hian silayan kenba ka mizo tong an pai thu donania branch we me chuan hemi chungchanga hian ma alanga la liam tur te thlawang ho ngalin aizol police station na branch we me roi tu te po an kal ngalani police tenen theitop chuwa nu chui ngalania chui chian na in vina thleng hi thu diglo ni in liam tur hian dot pho chopin achung te pula thu diglo ashila ain puanna a hliam nei te hi baika a chet sualna ani thu sein hei po hi fin fiania police lam hian case siam sakin an man ngalani he thil thleng hian veng chung ba ka zoram mi puite ati thlabar ema police lam po ati boi man hleya heng te wang hian branch we me chuan poiti in thudik jok puan chu atulin ria thudik to lo thuleng awang hian zoram mi puile abik takin mizoram police te chunga thupa kan choi tak mewani ole khati zong kha ania amasa in tui ko tlang wme branch te an fakom hleng ka ria information andon chungchang athei to pin man la amaro chu an information don te adik tok lo ni tin ria thupa an ron choingam le hi thil lomom tak wme ani na ang taka wme ani sia aron lang chiang ki ria RALTLAN te chungchang apo hian thudikani chuan action kha hoisen takalak mi mai turania amaro chu thudik lo ani ero hi chuan keimani le keimani kanin timol pho takzet zeta chuwang chon mathlir zau takle mathlir thuk jok thui jok kan nei thiam poimo takzet zetin ka ria chu kan han sei duwa ti khan champai twal thi na te po hi RALTLAN te kha pu an ya chung te po chu lo ni lo le a phot maina ti chuan aizol kong renzuar in vi thula RALTLAN bok pu len nia ala dik lo le a ti chuan tun chu mi po adik lo le ta ni hengte hi nam le nam kanin timol phona keimani le keimani kanin timol phona ani zia hi ngun to ka kan ngai tu chena kan riat apoimo leng ka ria chu kan han soi du ani ole khati zong kha nia kanuam samlu tuklowa ka ote hi aloi de rut maya thletu lengai thatu te in mi riat thiam na karon nge nani engpo chunin se comment section nama kan mu dan le kan ngai dan te khungai taka min lo talan sakle thau tu chewin karon ngen chewa like comment share te min la subscribe lo poina min subscribe zel tu chewin in ko ina karon ngen mol ani ye